goes a little something like Abial nule afa pai mek tu Rihanna chu arin omlo sanawangin anin chen ti tu adar siam na kha alarai lo hle a Karyu mersawang khan rapper Asa Brocky chuan huat a lo man hle a Rihanna chuan khongai a lo ve thungani mase thudik alo ni lova dot mai mai ni ti thu anon pon chian nuwa ero boruak adang zar thungani kha mase tu na hian Asa Brocky hian news aron nei vele ta a halian hlebok Asa Brocky chu police ten an man ti news om vele tlat mai uri riril ru chu a hadam man mek don lo ni na lang Asa Brocky a ming diktak Rocky Mayors hi police te chuan ni som ni April Khan an mana azin ho chu Los Angeles International Airport ta LA police te chuan Kalchilin Airport a ngei chuan an man ngalani police ten Asa Brocky an man chan hi silaya in ka na chungchang ti in an soi police te chuan komsang ni som ni pakhat November tha khan silaya in kana rapper Asa Brocky chu atel ve a silai po ahmet puak ve nge ti report an don chu bo zuin an chui chiang ta a ti chuan Asa Brocky chu an man ta ni ti nan soi silaya in kana hi tu nai thil thleng ani lo thunga soito angin nikom November ni ruklama thil thleng dai to kha ani a atwar tu nia in soile Asa Brocky pu tu hi atong chuak lok lo ani mel Asa Brocky ming chu alam ri lok lova mase chan thatak chu anei nge yang ti ero chiang thungani Asa Brocky chu alo tel ve tak tak ani ngat chuanin a phena thil tam tak in phum ro le thil thleng atam don ti chu a shan rengani boina thlendan chu het yang hi ani a komsang ni som ni pakhat November ni ruk zandar som le minute som panga Borvel Khan Hollywood ta Asa Brocky te chian haule he in kana a atwar tu te lampang chu anin nyal boy phota tharum em po an tho man lo Asa Brocky le a chian mi pa pani te chuan aral thuam te chu lek chhuak ngalin silai chu an met puak tamaya ma se arang theyang berin anin nyal boy na mun chu tlan chhuak chungin an chwa san thungani ti nan soi chu in kana chuan tu ma nun na chan chu an om lova ma se hliam an om thungani police te lam chuan report thelu tu le lam chhuak tu hi a ming le ani na vel hi an la puang zar ri lova report tu ming le ani na vel hi tun thleng khan police lam chuan an la thup sak ri ani abial nu Rihanna takpo alai nat om ang reng hle a thil thleng awang hian aril ru chu amangang don ti chu achiang renga raipur lai ani box sinen angong na ve khopin arin om aril ru mai ba ka atak sa shisel na in angong phaang ti po ala om hle ni NBC News lamin an soidan phei chuan abial pa an man lai hian abula ala om ve nge an ti a an man don ani ti amal abial pa Asa Brocky ngei po in an shelok silava an pania Barbados lamachol manga an zindun na changa anon hodun chu elle an thlena thlona achanga an chwa fel nuloka police lam chuan abial pa chu anron latamai ani ti nan soi police department lam chuan Asa Brocky in da phalna te po an nei to boka an che chhuak vatura ngai ani bokani dan phal vineral thom kolte alo nei rengem ti te po en fia ngal an don ti an soi bokani chuti rualin he thil hi Asa Brocky pu ming chha tumna le a career ti chha sak tumna te po alo ni ve theya chutiang thil ti alo ni ani ingat chuan Asa Brocky pu tu case chu asang viau don thunga mase chuti rualin an pu na hi thudik alo nia silai chu ama me pu ange alo ni a chutianga in ka na te alo tel ve ani ingat chuan Asa Brocky chu atal boy ve viau thung don ani mase chuti lain he mi chungchang a hian Asa Brocky emo Adoni lam emo Rihanna changin thu choeng ma soi al om lava siam al om lava ngoi an la chu vek mai ani chu tak chuan a fence teril ru ati boy le thungani Western Miller ho abik takin an rappers ti ho hian case an nei deuh fur lom maya korta han boy zak sak ti vel hi chu ngaya an nei moti mai turani an lau viau lem lo drugs case ani lo vek pa in kut thak ral thom selective vel awang hian an rappers ho hian judge te hi an ma chon zinger yaw hlom mai ni rappers ni na ina ken telemoti mai turani Asa Brocky po hi ama in man alo ni to a case yam sak ani to a komsang ni som pakwa khan Sweden a achan te pani nen mi pani an soi sa a anin ti boy na sa hle ani chumi chum chuan Asa Brocky chuan judge ma a chuan man in ven na ani ti in asoya chana kho na sa ma se an pom lavani ti chuan zela da ani nge
ti chuan tuna case eng tin nge akal chho zel don eng tin nge atopa om don ti chumi ngai ven ron ani a ni som ni loka thil thleng kha ala ni a an man na hi ala re lo hle a chuwangin uri ri bialpa chunga hian enge thleng zel don ti chu a sha le vat thei tura ngaya ole thupui pakhat zoka kai le ngalila kumsang ni somni pakhat khan India ram chuan Miss Universe kan nei ve lol maya kumsom ni nuwa Miss Universe kan nei le theina ani boka a hlu in ro puidang dai em mai ni Miss Universe 2021 harna sandu chuan India ram chu atiming chahle a fak aphuwa zana lantir po aphu bokani ma se India's Got Talent judge te ero in an ngai thutak viau pe ilawan yange Miss Universe velai India ram timing chatu harna sandu zokin limle phur tak chunga apan lain an lo chhon dan le an lo biak dan vel te an lo om dan vel te chuan harna sandu chu an za lo le ti alan tir ti in internet lama judge te chuan sel le be an tok na Miss Diva te chuan Instagram lama video an post hara chu an video post har chu relo te nuwa a viral fak mai ni chu an video a chuan Miss Universe harna sandu chuan India's Got Talent judge amilar puite ni bok badsha te Shilpa te unaw le Kiran Kerte chu avakal naya ahlim mel le a amala chu apur mel le ngal za taka avabiak masak zok lain judge ho chuan an lo uksak chadu lo hle thunga badsha phe chuan fiam thu mangin alo bia a harna spot chu a en chawak lawani Shilpa la in alo uksak zui vak lo boka harnas zok chuan haza tak chungle phur taka boruak ari mel tak chu athunun zoke moti mai turani masya nuwa Shilpa nen chuan in ko in Shilpa chuan hunrei tak nuwa Miss Universe title ala theite chu ro pui ati chung chang te asoi pui le thawa mase ache dan khan harna sandu alo chhon dan khan media lung ati oilo hle thungani ramdang mi te zokin anzana anlan tir chin lain a Indian pui chuta po amilar pui te zokin ngai ho mel taka an lo chhon chu an thinarim hle a Shilpa le badsha te chu mannerless nung chang moi lo omdan moi shelo ti in an kap zui ngalani Miss Diva lampangina Instagram lama an video post chu a viral ngala soi akai ngal hata tin mitam takte chuan he video hian lan tir chian deuh mai ania chu Indian milar hauni na dik takani an tini on screen le off screen na an zedik tak an milar puidang te chunga an ril ruput mang dik tak atilang chiang hle ti inan soi chen khat phei chuan Indian milar hau hi chu in thik reng le in ton renga oman ni a tin an chapawa anin la thei hle boka ramdang milar ti ai ma in an hoi sang nan chapo ma jok ti inan soi bokani comment section lama chuan chong kamandu tuilo hlom te e he video clip how tham tak angalang si hian Bollywood industry chunga cheng mitam jok te ni na dik tak atilang chiang ti inan soyani a video hi han en ve phot mai te u फाइनली कोई तीसरा बंदा है चंडीगढ़ से बहुत congratulations and such a wonderful treat after so many years. I know. Ole ka video enzo tak chia achang khan judge ti omdan chu amoi lo rengem ni harna sandu chu zan an lan tir lovem ni ti chu nangma ni ina chana in nei cheu karinga ngai dan shan cheu te kan nei ve china a chen chuan in a moi lo na om lo in ti rualin a chen chuan in zana an nei lo ve em bokani khi in ti ve thei tlatani ma se Miss Universe lai ni omai mai lai kha badsha te Shilpa te abyak masakang kyan be masaveta che se engdin nge ilo oma irin engdin nge ilo machonang thildang ti pa chungin nama po en chale lovin ilo changvel mai du angem nge ni ya za tak chungin ni ilo bezo kanga ama chu en kai chungin za na ilan tir zo ka khami zo na mang khan don chum chu video kan ti to pange clear to te in za bai chunga lom thu ka soya video ka post to te mi lo ngai chan sakle don ya